Yes, I'm more quite be my Adom TV bedroom now. Oh, no, Sister Sandy be a guy. So no body and what I be ginger spirit and a cacra. And then I say, Papa, who's a pepper botch now, Yamea Duma, 8 p.m. By Quahia Bebansa. It's 7 p.m. and Quahia. Send young boy, nutrition and diabetes. So, diabetes for diabetic for. Nuane ben also mudi ndie ne kwanse mudi kwa ben e be faso ye nuane asay ya re no ne kwahia kyena yankopon de kyeye ne na de adu so se de anopan midi kan ka kyere wo na kwasinsia ewo suhum close season koko no eho enkomodie ene ne nanam akuafo ebi ekwa akodie enti Ampofo-Adjei na dwa dada ya wo gina ho edie na say St Andrews Senior High School Kelke toothpaste Kidney Ministry of and Pure Natural Health Omadro 3p garlic mixture ma menko akwasi so wote menka ma yenhwe dia ekoso ewo ho some ewo suhum wo mai apoye mantemu ena Ministry of Food and Agriculture any kokobo de penfo eka wontuma apma no serebe ya 2020-2021 cocoa crop season no ye de nyina beba na wieye eye ene edai eno achi na ochina empenfo abie 2021-2022 cocoa crop season no enso ano na se de kai abo amanfo amane se ene aha ene de badwam dwumadie efri ede ebanom ye ne cocoa akuafo ya ewo oman suhum ena eba bedi enkomo ateti ya cocoa akuafo efamuo ohaw ya cocoa akuafo enamuo anu ya mpanfo wo cocoa board Ministry of Food and Agriculture ewo ede ema womo kwame ne yefa so asiesie obo haw ne nyina ede amomo ade ba ko so sei asabetom biem so eyese amanfo ewia cocoa fertilizer ede free memu eko amahodo a yedua cocoa wo abibrem atoye memu hanom empanfo nhebe no de egu akwamu eboa amiatimi asi saa na no kwansene be ya cocoa ahodo a Ghana ehwenum se ebetimi ate oye memu ne de akwamono ne akwaje usika no yensa ebetimi aka enti ne badwam no efri suhum ewo mai apoye mantemu mini de akwasi ensia eti afia sana yedika akachem dada yeda so ewo suhum aha ena cocoa board ena fe Ministry of Food and Agriculture mechere aban penifo efiri ochina eko yehye new cocoa crop season no asemechere 2021-2022 this week empenfo ede 2020-2021 de no eba na wieye na otwi emu nyina penfo ede ni akire suhum ya amanfo a ekabia ewom enwumakuo sikakorabia ahodoa yomo ebua makoko dwumadie koso Ghana obia eda na dwatode edi ewo sumanom ama koko akuafo ehuru se abampanfo gusu adwuom ho eniema ne akande wode beye wadwuma ne so no empanfo emfa enkame wo mo eda esi wo hwe machia nom sese ya bro ekase ya obon se wona anwumaku a eboa ema koko dua enetie etimi etu empon no wo nyina aboatena ye ewo ahanma yesuhum private school kese mu hanom bechire wona eton fertilizer wona ede cocoa zankasa so no eye enema awodo bi chocolate ene ade aka ho sikakrabia nso a support eye license buying companies mechire LBCs emo mo guarantee mo timi koto cocoa ede free akuafo me ede cocoa kwa amno ne koton de sika puduo ede bo mam so no says kakrabia ni na so abobo mo so atena so ahwan mu a tese bibia aye set ye chese ampa eye afi cocoa sisi ye de ba na wie no empenfo de hyeye aguakwam eboase na be ya the next one na eba no akuafo atete o mafamu over the years no eso ebetimi atanampo obeidudo na ede afri honom aha eye suhum private school aha na empenfo efiti na otwe enyina wabo atenaye ede eboase na be ya koko akuafo ebeto akosoom enya akande ene niema obetimi ede wonwuma ebra no eti enche yene empanfo a ekambie ewom ebedi enkomo na omuso etimi akire yem eniema odo akoko akuafo no ede beto yene muo yekọ 2021-2022 crop season no enche ya aban empanfo ede gu akwamu ede ama koko akuafo sene ebe ya
ahasuo yi akoko akuafo ate emne abesene atwam ekwe no omo saa enkote saa atete no ebebre emu enim se koko akuafo how be bron person omo to empenfo anim ene eno nti ena ma Adom TV Badwam dwumadie ene de dwumadie abosesen ewo sum se koko akuafo enka wonsem enkire aba empenfo ene ma omo ehwe enimu se aba empenfo betimi aye ede ya ma omo se ne ato the people's cry ene the cocoa farmers cry ene ne ye ba besu na empenfo eka be wom ewo koko yen na fe ne tie dwumadie mu no etime ya no de ama wobo edi wavia enche ne empenfo betena se na ye no mo edi enkomo ne ne koko akuafo nso etimi edi enkomo no mo so akire ye di no fi sa ba empenfo ye mo a ebebo mo yada kwasisi asenti sade wadi kan akachire ye no ne no ye close koko season na ye be chef from ochena no na je so de nyina nso abreye obeta senso na wone nananmu akuafo no mu bi nso edi nkomo na Mamenna St Andrew Senior High School for ase pa ene wo pe school pa do ba akomu afanani ekire St Andrew Senior High School your board and your woody or hunty and found one baby or odo banani chair one man and women ebe conkin Kel Kate toothpaste and so and no any quada a dry tree and say and opa any enumerate about time our for compare Kel Kate toothpaste benefit to bofrano a semano kiddy mini syrup on so a ye dry crowd was only dear on pedriane nya kiddy mini syrup on be a man on nom na onya ho din di fine na fe wani prom kama Piwak Natural Health 4 day 3p garlic mixture no ena abanti num 3p garlic mixture no ebi wo stress be cause stroke ene asthma unim de garlic ye ewe ni pedua mu ye num 3p garlic mixture eduro no bi na emwa ye pharmacy herbal shops ahodo mu nyina no 3p no ebi wo ho for Piwak Natural Health was 0248 928 824 0248 928 824 na Piwak Natural Health one more edi eye enkomwe na happy birthday enko Emma DSP Paul Ankan Sutifi North District Police Commander happy birthday enko DSP Paul Ankan Sutifi North District Police Commander Yahaya Aliskopi and I wish you a happy birthday nyame enshow me nana ba ko pe ko mediba nana bedu nana nyame enshow pa me te wonka be 14-15 years ni na wa frɛ me nyame enshow nyo kesi ti sabe o hwe Adom TV ko mediba nana me chia wo me mu akwa abanso nyame enshow pa ma menye sankrato yimra na yebesa kosuhum ne mpotamoni akohwe de yakoso e wo hotwem sisi a enye afidie ne free a yakwaba BM Samu akwa be Adom TV and aguso ehwe na sade ye di kan abo enkaye no Miss Golden Stew pageant no baso na chese ye shase kwasi adai na se apo mo ho entoma enti na wo se wafidie de ekoso ane da ha fisa Adom TV ye wazo ye entertain ni educate ni inform so de eka ho chano so se Badwam na aguso ehwe na happy birthday enko Emma yankasa yen colleague Adom our post production from PK nankasa channel manager nankasa PK so we say Adom a happy birthday na fe team ni nyina so Adom ye we show a happy birthday nyame show na menyo kese kusi so obeye kese pa na afen so happy birthday enko Emma KMA Kwadwo Mensa Abrampa Kwadwo Mensa Abrampa ono so Adom newsroom obo adwuma pa osofo nyame show nyame nyo kese osofo so obi a wonim ni bia no ni momo number no wonim mon send them faso entwen e ma ne nto anza na aye contribution e na otiasie mani su fe so atiasie e na akwasi asempa nso na ye ne birthday ono so money show wo dwaso Adom FM enti kwasi nso happy birthday nko emfama ti me kasa sesi e de
Bismarck akwasinsia mamponi de hye kontonchina no oye krado na fe mehu so Adjei wo Adjei die akwasi sa wotemenka ma yentie wei senedi kan bo ahwefo ne etiefo amane dada no ene ne amanfo ye wosum eba bedi enkomo enkanka koko akuafo esanse eye afi koko crop season no eba na wieye ene na ochena empenfo apaw 2021-2022 de eho entuma se na be ya ye bekọ yenim eye koko ayedua ewo ye man emu se so man mu ka ade ba ko a ema sikaye pa wo Ghana koko enso eka ho ebe etiama obi bia ani abre so beboa ama koko dua koko etimi akoyem na Badwam Mpensenpensemu sika so munyade aso man Ghana kanko enso asene so no emu so etimi apejam na otwi emu nyina se de ka abo tiefo ne ahwefo amane dada no koko bona fe Ministry of Food and Agriculture Mpensenpensemu edi dwuma bia yede close eye koko season no na de bie Alfred no ano entina kan bia ma ene ama yede the people's cry dwuma de abasuhum se ene koko akuafo eba bedi enkomo yene koko bona Mpensenpensemu so bedi ko no so atimi akire ye enhye omde gu akwam de ama akuafo ye ba be the next crop season emu akuafo concerns bebre ene wo isade ba kokora sabaje ensemu so eye galamse fo ese omoyaji ye koko enso akente so na se video bi enam social media ya na probe na o chemse koko no no ane dia wotwagu ode betu galamse ye ne dai ye jai amana kasa midin akwasi insia live from Suhumanya Mpanfo bi awa no be share komodie na so free koko bonansana ye ne akuafo no edi enkomo amom so akire ye omo ha kakra o Mpanfo hwe esisi edimo abra ye call the next crop season openi Benjamin Taylor ye principal public affairs officer edima koko board openi ewo menchen ewo hanom sanso ana Prince Chei Ofori at regional extension officer it's a acting Eastern regional manager edema koko board enso ewo hanam but boko de what that rama boko na pe ho afi onso ho afi pamatare mambie memo me ho achela we so won hwe me scan ba na refi obviously say bia boko yeah the yamiase yeah said this week nyina de mo de siwan mo aye the cocoa week yeah the bewra the next cocoa crop season and she so far say na akode afa yo me da say ma me fa kwanya so na bechia etifo a 18 e Ghana minim say Adom FM de Ghana ba bia Adom TV de Ghana ha ba bia no ye hwe na honorable Joseph Wine Edward Akoko boda no say me fa chakase e mamo senior ode kan e kan no this week cocoa week in fact ochina ene koko dey ankasa okay but ye the activities bi egu akwama ya sha se a last week ye launch program no ewo Accra ene health work ewo Kumasi Takrady na Accra and afei ye sha se ene 3 days e be ye float ewo Suhum Kromha and ye the opening of exhibition we feature a lot of sponsors and stakeholders are here omo exhibit koko product and other items okay afei so no enu so ye youth forum and a sustainable cocoa forum we team eda cocoa day no so we see cocoa board at 75 sustaining our environment wealth and health it's a program youth and a sustainable cocoa forum edihwe kwan a e be fa so na cocoa na ye dua e wo Ghana no se tetekwachi de ba 1879 cocoa na tena ho ha besi ne intino ye ntimi nhwe na de omudi gyaen no ye be ko no na hwe ni obium inti ese fa kwan a pe kwan be fa so a ye betimi ama cocoa industry no e wo ho na se dachi ni ho a echirema no susu no aba na omoso omabeto aso inti no a ehia cocoa farmers bebre almost 500 farmers okay I know we share and Eastern region yes it was Suhum Eastern region say some people outside Suhum also came yes almost 500 farmers I share my no mudi sa nkomo no inti no ye wa ha and let's see your programs 2 programs first one no inter SHS gala competition cocoa edwuma no enum ye hwe enu amone akuafo no nkomodie no ekọ ne say yo me da say ekoyi
na executive director Oda Cocoa Research Institute of Ghana ano ena oni e be di nkomo about environment me nim say me kan wo twi mu environment no say yes ya na je say cocoa no yentimi endua cocoa ni biom afei so no you cannot sustain our livelihood. Sure. Because we live in the environment. You know, monsieur, the nanti, ye bibia, you know, only nyama bebre, we mo nsakra climate change and its impact on the environment. Okay. Can I'm say yeah, obo so and its impact on the environment. I think so no the business opportunities are war cocoa sector no more. Ebema mebunu almost so omodi onhwaji mu no. Ni nyina na ye bo nkomo ewo nura program na se na farmers nya ho kwan ebisa questions bebre ni ama e chi o ma adwe amonti ase nya de nyina mo bisa e ma mpanyifo nso no etimi e ma moaye ma bia e fa and the farmers ni be so be sa ba na o ma sa bisa questions ni bebre especially ne questions are obeka say e wo form ground questions na motimi aboa na yetimi eya no e de amomo fa me ko pani prince che ofro na yenhwe Eastern region cocoa dua cocoa ye etise yo apani be da shadow pay Eastern region se wo hwe cocoa ye ya aha ne wo cocoa tetakwasi e de cocoa free Fernando po de bae no aha no dua cocoa na ye nti cocoa dua ho nsem nyina aha na efiase okay nti Eastern region ye kan cocoa asema wontimi nye Eastern region free cocoa dua ekoso yeguso a region guso edi jubakase efa cocoa dua ne ye ehu nyina se wo hwe a oman mu cocoa dua ne hyase wo Eastern region no etreko amantama hodo bi so nanso ne pompon so ne kodu Western North nti na wo hwe cocoa dua no ma region na ye cocoa ne ye nson Eastern region ya toso enan se wo fa cocoa ni dua ne ye ndodo a yete ema quality control for no egredi no musiri a ya toso enan nti Eastern region de cocoa dua no ye di butiti mai pa ene motoso na de ene obeka say avre ho kakra because say ye ka cocoa Ghana na ne tini Eastern region de na ma mutimi nye region mutimi ama de highest tons of cocoa rather say kwa kwato nan yo woni ma mienu miensa bi a ene ye EDS CEO Eastern region hanom okay so we hear ma baako galamse ho asema me ne lawadi kan ho asema no ena baako cocoa sasabro swollen shoot eno so de a edinya ye cocoa no bi saa yare no bi aba cocoa nim o hwe nso swollen shoot na ha ne region a edi kan record swollen shoot eno nti yare no eguso ne akuafo edinya nanso akwan hodo bebre ho ma cocoa body atoto kwan ma ede saa yare no ho asema no ekofo near your friend productivity enhancement program. Okay. Cocoa bia a current cocoa board chief executive in penny for Atanase. Se cocoa bia yaribia no yentra na yenuane foforo. Enti ni twam no kuani no dia na se obema ho kwan se bitwa cocoa. Ye twa cocoa 1 hectare. Cocoa board emma on patisika 1000 Ghana cedis. Cocoa no cocoa board bitwa ni na dia gu form. Ne asan ayefo no foforo. Yebedua bodoa yebedua economic shade trees na ya say dua cocoa no dia ma na ye the workers adofo no ho emfie mienu eno ho na efa ho ka ni nyina ye cocoa board okay say adwuma die we nyina ye cocoa board ne fa ho ka nyina nti edu mfie mienu a cocoa hybrid seedlings na ye de makura fo dua no by 18 months na sha say so okay nti no by 18 months na bedu by 24 months na ye hunu say cocoa ne so na fe kwani no wasan baji wafu na wa ye dey wato aso ate nti yare ne die nya de ne nso enema mpanifo de ato kwam no eboan ya me yare ne firi ho si dane yemfo ni nyina ni na esan ebeye foforo de a megimi di se yem first position no ye besan afa nti yenhwe ade yare yi ayiniti ha omo Eastern region mutu ho anamo akuafo a muka won cocoa egu form are you making sure say modu won pata sika omo Boshe ya masho no mo ye de because be ka we am na ye de nkomo na aba besi galamse esebeso uti akuafo ni bi ansemo mo ka se kokol kwese kwaso kwa ni mfaso we compare sika kokko na wotu e wo form na etimi ya wosem ye de ma akuafo no ebi akam da be na onhwe ne mu se ebeba efa empata sika ne ho de ebi nkam okay ne akam ne ye ne ye guso aye process
no be a yɛtwa for the bia yɛtua ne ka ɛyɛ process nti yɛtwa fo na yɛde wudin bɛkɔ yɛn kratam na yɛde san kratam nyina akɔnkran thousands Ghana cedis per any form against 1 hectare because cocoa no yare you are saying 1 hectare 1100 yes it means about be much you are saying average 1 cedi as I'm say yare cocoa dua no yare yeah and na so ni suta ka cocoa a wo ye dan e bewu sure enti ehu hia se obema ya asomu ne se na be ya wotena ho ma cocoa no be wu agya me ba bia na dua cocoa no and so e be wu agya na afi livelihood na ye dan asay na ye ka 1000 Ghana cedis no e ya nkofo bebre no ma dwen si cocoa no nko aso ene ma medical aka ne se board enua menkan ye de ma akuafo no mu dua wafo no mu free okay efo 1 hectare no so ye be ma board makoma 1100 okay me ye nkunta kakra bi di akere wa ha no se wo de board makoma 1000 dua fu ma ofa apentum ana apema within 8 to 9 months na ahane se wutwa board ba ku na ton ba ku bia 20 cedis times 1000 and no be your profit okay offer apema within 12 to 14 months na hane aha ye trap ma enne wugina kwan ho ton apema ku 200 Ghana cedis in this awhwe we na e be benefit to the farmer and na ye chrom what we call additional livelihood in the ebinim dua nkruma inyadoa ene ade wafuo nim ni nyina onya bi ye die we nyina no na ye enhance food security if ze kuani ni benya ne obedi no asa nya de obeton wo mana all train se ni koko ni be sha se ye den eso nti we nyina ye mfasode a eba mekuani no efo ni ho ado nyina no ye yen ne be san den ye be san do ye ma ammonia fertilizer se wo de betiti koko na den engine ntem na kuefo no ama koko no engine ntem ye san edo ye dua enua bibibia ehia se koko no ebenya na engine ntem no koko board e de makuefo ni free wo eastern region ti wote koko ase wote sikakoko enso ase die na bemu wo tukue ni be fo se ma ontwa ne koko ngu emfa nkotu sikakoko de meka nyina koko no de meka chekuefo nyina ne se yese sika ye di preko etwam na wonya ne daada da bia ene ma ye de bobra ni nti ameka sa ne se wo asase wanika na ye to galamsey for ton ye fa ne se wa ma 10,000 enne na wo gisika da obedi manasa research am ehun se koko do ebetimi atrase for 50 years okay se tete kwase de koko de ba na enya de etimi trase cha abade sam kawu okay esanse wo betena asase ba ko no so ache na enam enema papa koko body atoto kwan ma ye pollination na ye de fertilizer eni nuo nyina de boa wo se akuade no sa wo de se ne ma ye ka kire akuafo no udi so se kuani a efuo ba ko wo ye pollination as dua bia mpo ema wo 60 posa wo beti 1 hectare wo beti 34 bags is a water ba could be 660 for the next 50 years for the next 30 years sika obenya no galamsey sika na nyepeda because we told 1 bag 660 times 34 bags for a year times 30 years. Uba se sika obenya no e bigger than galamsey. Na mom say omo ba omo de na da na omo de sika de be ma wonne na ne ye be saniti no eno ya na ebinum hu no se eno ye omo tua bum ba ko pe na sa ya say 100,000 no atam de ama kuani no asa na so efiri udi di sa da na enchirima e be ye dan eno ntina kokko body ka say sustainable production se kokko ne ye no betna hoda na wo sika wie na wo say environment wo say nsuo kuani be bia wote ene nsuo abedum ye ko ye nim kakra unya bi ne wanom ene mere wo kuani ko fubo no kuta sachet water yana na mo eye kokko na ntesa udu nsuo ho a wo fa ahunu mu na de abom no wanom ene mere nso de esan se galamsey asay asase ntino o frifie ekwafuom no kuta sachet water enti se ye de ensase ma galamsey no mo say ensase nyina ede na ebedi de benum fighting galamsey wo cocoa farms how difficult na etie wo eastern region emu odin kakra esan se minerals commission kura detect se open district omo ye storm in galamsey production ma eye osino wow eye osino enu ntino yegusu eye stakeholder engagement na wosi nyina ye tie ase se ka minerals commission ene mpanifo na omo ka bi wo mu no se ye ma concession na wo se cocoa areas ka ye free ye betimi atu galamsey ewo massy areas but cocoa areas in there I will say ke free if you say ye cocoa no areas na free na ye bekoso aye ne ye ya de a ye stroma da chinchima even cross a legal miners how small scale mining I will say ye all the cocoa ye cocoa production areas in free maybe be a dua cocoa be ye bia ye free that it means eastern region ntimi into isika cocoa hanom
Sana kabako because asibie wo eastern region bia e fertile for cocoa production. And it's just a near it yen mine ye wo eastern region. Me there some me amete say me wo tumi akamaja ene. Me wo tumi akamaja ene. It's not to say enya cocoa no kwa na ye say no. Yes say mo chen cocoa me boa. Eno ye one term. So wo jisika ni na de asa de be ye wadwene. Na ye hwe dache. Ene dache nchirima. Cocoa e wo sika say good. See ye hwe de dache. Ene dache nchirima. How when a cocoa board more engage other stakeholders in the fight against galamsey, especially war biaya yedua cocoa. Mpanifo guso ni mpanifo kan ka say multi-sectorial plan. Se ne be ya obi abete ne ho ase say nia ekoso ise cocoa ni gire ya o ma ne hoto no. Okay. Da bia me ka say wo hwe sika ya cocoa nko ade ba o ma ni mu a de minerals de ba ne ye nya san fa so no. Ane if you say ochena ode o wa be ho akuafo be ba ha omu nyina betie se cocoa no ye betum ana ye ntum obi ya aggressive esa se ntumu ba wo be hu ani je ba cocoa mu opani bia mene ne ye adwuma o Kumase o se cocoa sika ba wo tenka wo kejetia ke nua cocoa ho na so esa se nipa nya sika no mu di akwani abenti e ma hunu se okay cocoa sika no e ka oman no sika so ya na e mo no e ka oman no obi enya ne de na so god ya yetu enipa kakra bi menya sure se wa no pe me no tie wo obi ya wa hu god sika bi obabi ada na so we me se firi o chande ko akuafo no mi kura ti cocoa esi ho ye bie wo chena wo hu se sika no system na sa se den sesa na nsem ho na dollar no ehuribiri kakra unse ya ka se syndicated loan ni bape na dollar no aye din cocoa sika gold sika enye se man over $1 billion 1.3 billion dollars enye betum pe na dollar na aye din enu nti se ye ka cocoa asema e wo se ko man no yetimi ye mra kete se babia ye dua cocoa de ye nye man so ho particular galamsey no illegal one. So according to what praise the regional director of cocoa board or eastern region there, government should stop mining in cocoa growing areas. Yes. And never mind hoto. If you say ye de cocoa no ye no ne ya cocoa board onda mo je eduni na pam for the atohodum yemfa pollination yemfa irrigation memu se farm bia timete 34 bags per hectare ohia edi ohia asibetu ahoche beba ba ohia asibetu they were treating cocoa akuafo fair for cocoa kwani metimi aka se mejai me mientu galamse o masase so mo de mafudie no ebe cocoa na fair na ya 60 Ghana ya Oliver Twist de kuta yen no yenya bi ka ho ayepe 660 uniform so wo hwe cocoa buo no on the world market ene ne ya de makuafo na uniform ene akade a ya de ka ho fertilizer free Ghana ha kitua bi ne kuani tua okay enura ye de gu cocoa so anonom free akate aduro free extension services free ade bia ye de ye cocoa akade bia no free Ghana ha kuani bia ntua hwe ye de mo nyina free enu nti sa wo hwe enema cocoa ye mo Ghana ye gina banane o man bia no obetimi no akompan ye na nkofo de ye to Cote d'Ivoire ho enema Cote d'Ivoire ye no enye enu bi Ghana ye borosa obi an koje baby nto cocoa hunno ema Cote d'Ivoire for yen ye den regulated market enu nti cocoa ye enu na ye de ma farmers ni po no ye mu hwemu hunu se enu ene bebu akuafo ne de amawom nti sa wo hwe se adwuma dia cocoa body di dia ene ye gina brane but ye Oliver Twist akuafo ye nya ne kase a ye pe nanso ni msempa ni for de ne mapapa egu akwan mu se ye benya ne kase okay na wo se cocoa no enye local market international market se international market ne kosora local market yenso be kosoro okay ye ba be discuss international market adema international market okoko ya efiri omamu elko emfaso ebaso ye ede amount then two ekwame na efaso a ye upgrade ye okoko ewo ye mamu se na be emfaso de na ye pedekase isika family sa ebetimi akamame ka hwefo se ogoso ehwe Badwam Mpensenpensemu enie live on Adom TV the people's cry and then the PM Osum in the eastern region amanfo and impedfo can be a woman cocoa board medium and AD and Komo is as at now chi emu a cocoa week nyame watching a cocoa day watching year 2021-2022 cocoa crop season emu mampeni 2022-2023 okay 2022-2023 mfacheme mampeni na ado dan kokufo ba bebie ano ewo ahadom ade ba ko ase na regional manager ami ate ase eha omo in the eastern region hanom galamsey
etiama ase koko nankasa kra sabio efem no hwe ya obeka se emfa sokra emaso. What will be the way forward? Mami Mr. Ben lawe ye koko ya ye dua ewo ye maimu ye koko ya ye ti ewo ye maimu free bra tete kwashi kofa free Fernando Po ebe pemonne ye guso afi anobia kwajibusie free abrochire ansana yetime beto koko emma abetwe sika o se etwa de makoko akuafo die na man difficult say koko would be financially self sufficient say affair the affairs so yenko enkoje syndicated 1.3 billion loan ebiem yo me that say say yes started say yeji syndicated loan say from 1992-93 crop season. Okay. Na koko adwuma na ye no on say ye koko body ye forward sales. Okay. Into no ye ton koko no ansana ye produce mpo. Yeah. Into me kan koko a ye be produce next year no. Ya ton that. Maton. Yes. Ti hu sika ne yakoji? Yes. Na ye gina sa koko ni so e na e de agi sa abusia na meka. Na se na menu ne kan no se sika ne ba ade a stabilize economy no. Okay. Cocoa Board a non-for-profit organization, a non-government, a non-for-profit. Yeah. We are not a profit-oriented organization. Okay. And you know, say afino ebesha say ochina nyame aduma ebe announce new producer price. Yeah. Sa producer price na ebe announce no. Ya chiche wi crowded. Okay. Ya chiche the price of cocoa no ya chiche ni nyina wi ansana ya she afina say before so bet to us na like you say for many increment. Minti. And then you find a best day. Minti. And you know, yeah, say FOB price of the cocoa. Okay. Young fan says $2,000. Okay. Out of this $2,000, yeah, what per yes. Okay. I'm just using that as an estimate. Okay. $2,000 per ton. Ye chemu, and I buy say okay, when you be when you cry 70%. That's the minimum. Okay. Of that amount, and they say call cash also call yes, out of the FOB price, okay. It's a minimum 70%. I'm say about 2 or 3 years ago, cry on bear 80-something%. Okay. Now they can out of the 70%, they be cano. And a chiche Cocoa Board, a extension officers and staff across the country. Omu talk kuku ni my licensed buying companies. Omu dear I was asking interventions are come once and yet back when you the high-tech program, mass spraying, pruning, pollination, irrigation, and all that other interventions that have been added. Nina FSS can no, and yes, I think na you making profit. Into every year when the money comes, we have to spend it on all these things, even cocoa roads. Okay. The number of cocoa communities is here, the number of roads are anka farmers, omuti cocoa, omuntime enfan cocoa. Cocoa Board Eddie Saske yi ameka nyina no aye cocoa rows ama bibia akoso ama mo enti interventions any other activities enti na menti make say menim say bia ochena be it is possible there but for now no we have to go for that loan in order to purchase cocoa. Okay, it is 606 Ghana cedis per bag. 660 Ghana cedis edema akuafo sese e kasa no. 70% of senior cocoa a German so. Yes. And I'm the man yes, 70% of the FOB. Of the FOB. Yeah. And 30% now a kitchen and I'm only cater for other expenses now. The purchase. The purchase. So Cocoa Board any profit making company for my Ghana yeah. Any process a lost company to my Ghana. Okay, my make as a major. Who Ghana I say 2 years ago. Okay. Me kai pass na prices are cocoa prices on international market either before COVID or immediately COVID started. A call for mama na price are akaye say di mapiafo no. Na fe de na Cocoa Board eboka. International mekan beginning of the year me ye share say e bia e betimi aton cocoa no $2,000. Okay. E wa mo no ni. Intenu e na gina so na e di cocoa price to the farmers. Okay. E bia ye share fe na se na cocoa price na akofo. Na about 1,600 and 1,008. Sad difference in Akano. What is a Cocoa Board at cocoa price so Ghana? Maybe so. What is a beer
Yati cocoa price. So, about 2 years ago, there was agitation all over the place. Even the World Bank and some international organizations said, Munti cocoa price. They got now international market price. Because so what about say, your calculated BBA, year anymore $2,000 now, the year estimate, no. Along the line, you set your price in BBA, you check for the 660 Ghana cedis. It should take cost within a year. Oh, me too. There was a time. Oh, I will not be the next crop season. No, what I mean is, I remember there was a time that cocoa prices was increased twice in the year. Yes. Until when the prices come out, then say a PPRC, Producer Price Review Committee, a count. And University of Ghana is a omokahom. Until the price cocoa board phone quite a set price. No, they monitor the price on the international market against other factors. Okay. Oh, no say in the course of the year, ebia minim price nana naga medema ochina. But say my price no. Na say ebedru December January. Na say nyama koso ewo fine ewo amanonia. Why not? Your production cocoa muti say Ghana. And that's it. Last year 2020-2021 crop season. They produced 1,045,000 tons. Okay. That was the highest ever production in Ghana. Since 18? Yes, that was the highest. The first one, 2010, 2011. Professor Mills' time. Yes, I produced 1 million and then 104, 1,004,000 tons. But this year, 1,045,000. Last year. I think 2021-2022 crop season, echo year, and as our crop season, echo year. Okay. And I think quality control for graded and sealed figures, ever out. Okay. But apparently, there's no way a bit the output in last year because of some factors which my brother has mentioned already. So the hectares of cocoa trees or cocoa farms cut this year. I will not be able to mention the figure, but it's hundreds of thousands of acres of hectares. Yes, yes, hundreds of thousands of hectares are out of the rehabilitation. Now, what can I say? Cocoa swollen shoot virus disease, a incurable disease. Sebi, it is HIV. Say a cocoa no more. We apply fertilizer, we apply chemicals. You need preventive measures or preventive measures now. And say back on say dry any disease now. So try not treat it. All that a war assassin mother. Yes. And to say dry back on ya. Now say one treat here. Another one. Has there been a time where within the crop season? Oh, every time it's a disease that every crop season be ever. So it means that you ain't mean to us here. Agronomists were indeed. Area no a virus disease. Okay. A more okay. Environment dada. And now since omabe omama cocoa ayomode. Once cocoa no you do on a large scale. Yeah. Inti abobia na no ka cocoa na eyene de no waka ho. Ha inti e mo e system ni mu. Inti nyade a obetimi etu ase ye ni aduru a ye ditu ase ade a ye ditu ase nyina ene se ekana obetwa okay utwa na ewu a wo de aduru kana ewu a na ye dua foforo okay ha inti no se na waka no cocoa no enam sa productivity enhancement program no ye target se cocoa bi a yare wom ye ntwa okay se na be ya ye bedua foforo na afi ya santi cocoa no dodo ye easy se kuani no ebetimi e detect se me cocoa jiawe yade ni bi abam me man penifo ntu na mo ntem ansana abefra cocoa aduaba na aka ne nyina okay yewo enema bi a se cocoa solin su sasabro no ba wafuo ma ededi okay de akuafo no tan hu pa na de frɛ ne swollen no ubon se cocoa no ne branches no ene ade no abobo apo okay ene yewo de ye symptoms e frɛ ne leaf mosaic okay and I feel rounding pots. Now, so I leave mosaic no the end for no montai in ye. But se by swollen say need swollen shoot. Cocoa mobile pot the equafoni hu. Now the honor say ya wo the encophobia from survey team. Cocoa board ashe. Omo no mo fa cocoa fu nyinam e Ghana. Omo do say. Oh, this is to be 77 this is near Ghana now ebi o. Omusa. Omusa.
Your survey team or district BI, Cocoa have an extension division. District BI, Eastern region, your 11 districts. They can't almost as compared to the number of cocoa farms at your war. Yeah, no, any this one, okay. Yeah, in Shassi and Yenina, cocoa, Ghana, no, in the cocoa sector, your chichem, okay. Your sectors, okay. Your blocks, your cocoa areas, okay. It's I don't know more Shamayan. Technical terms, okay. Into almost share no cocoa area by cocoa by sector, by blocks, by cocoa area. No more they are check it yariano. Is the intimate business and say, and yet and nuntinama yarian anutimia di baby because officers no edoso. And a be a yes starting in article. Send them wakasamushimu etiana. At least a bit me detect ya but ya block A. Aka block B before any bounce, not block B there. No, and this, so now I can say, be a new time around here than Tessa. Yariano, a one in Hunsu, so then Hunsu, city. Okay. You were 2 strains, a be a mild, and a be a very severe. Okay. Intino, based on the area, no, and then my young near was here. But section every day be a section. Okay. Yes, shame. Ehun baby a soling shoot no ewo nti wo ban had to say Eastern region has say ya metimi agina ha cho baby a soling shoot no wo okodan kase a ewo ho so mu ha yete ebi wa ha okwasaman kase a ewo ho boadua kede okodan ano wo fom nti kokododo a yetwa odan no agun ewo fom ba wo ba saman kase wo ba suhum wo ba baby atia ano odin ye wo sample scroll ho no man say ke betimi bi a kire wo ye we program na enu nti ye mnante no wonwura ma abribia na ye sector no na ye discover outbreaks no ye treat no na treatment no de ye wo ne farmer no ehyehyeye ekwafini bi won ma uti uhu ne ne wo ka kire wo so kire kotwama me obi won so wo asase nyame de a ma me nkura me ne mafuowura me ne mabusuafo nkotena senkan wasem ansa na yetwa nti we nyina ye processes a ye gusu a ye nti nya se bia nipa ne strength na ye ntimi twa ni twa ne de emra no ene hyehye ne wo ho no ma egusu a ye koso Matibada CP Prince Che Ofori ata Eastern Regional Manager de ma Cocoa Board Adjumekuo and I'm to say no ADN Kwasanso and a Benjamin Lawe and so Principal Public Affairs Officer Cocoa Board Adjumekuo medini akwasi ensia Badwam Adom TV the people's cry and the difference wo akuye mantemo brohwe betwa ho abanse Ede ebro eno yani Cocoa Board Mpensenpensemu na edi nkomode fa ohaw ene enema beboa ma cocoa industry o Ghana ebetimi atu empon yedi kan akire Ghana ye high quality cocoa ye di free memo eko amanone nemu eba na dudu mu dia aman bi ti se Cote d'Ivoire ye ede chen ye wasase chen Cote d'Ivoire ye betimi aye mo a chen Cote d'Ivoire dia na amana baba ye esinto esampa ye de ne papa eko adwama so ye de wo animu echen Cote d'Ivoire nanso eba na dudu mu etona Cote d'Ivoire fo ayedodo ede echen Mpensenpensemu me da so ewo menchen Prince Che Ofori ata Eastern Regional Manager edema Cocoa Board Adjumekuo sanso na Benjamin Lawe Principal Public Affairs Officer edema Cocoa Board Adjumekuo Mpensenpensemu akwa babiem Prince mamesa emra oso ebim sisa de ba ko a ya tete say yes smuggle fertilizer cocoa fertilizer every memu ko other countries and beni wo bebu obi se wo be huru kromu a na kromani e na akire no Cocoa Board for say no mo bon sa fertilizer smuggling bia na mo yom yo that's it fertilizer issue no ade a hadwene medical jatum se hadwene na na yen cocoa workers ne Cocoa Board asay no na haye okay esan say adwempa yen chief executive e de tie fertilizer na chi no enipa bebre ma na aye bone okay ni enti etesa ne say fertilizer ye de gu kwas no yen nyina ya jatum hwe madaji say udi gu cocoa ase a unya no emoho okay intinaka e adwempa e part of the productivity enhancement program Mr. Lawe kasa no kan Kudapek high tech program no na esan say ye de fertilizer no hye ho ne say ye de fertilizer ne ma cooperatives e Ghana cocoa cooperatives Cocoa Board ko to fertilizer me say currently cocoa fertilizer no adwaman so na about 550 Ghana cedis okay
upe bi kura wo bre na hwe se cocoa board ayire ne ho a ko fertilizer e de aba isi enfe ma ekuafo na ye di cocoa fertilizer no e de ama ekuafo ye cooperative mo cooperative de ama won na edipa ne bi dem akire e da ekuafo no sana meka no no ma fertilizer no e de from nsem after say one amodi cocoa board fertilizer na mo so mo ton no aton na the 50% reduction rate ama cocoa ekuafo no ene nkrofo fa akire dada cocoa ekuafo no eto edi from nchen yen ton makuafo no okay fertilizer na e ba ne mfa nkobugu ba bia ye de brain direct farmers direct okay into cocoa board warehouse say what tema ene akra no omo fa fertilizer na ye wo database of the farmers into bia yen fa no ha ye ti ye wo golden bean farmers association omo dodo ye say omo farm area ye say e bia farm size e wo 10 hectares near the 10 hectares no fertilizer cocoa board dey free crying e dey gu kam ndi abre wo krom okay so bi anfa go gu ni cocoa ase nemo ye dey abre fertilizers no e dey abre kuafo no wo krom no e ho na ebinom e dey kuafo na chi yesra mo ma ye bi no eno ene o hawe wo ho mo ma ye bi sese o mo to on se wi ase bia ye se abe kate bako ese kakate bebre nti e ni a ye ni pe ye woni pa ni bi wo mu a o mo de opepa ene adwene pa cocoa board e ye no o mo de on pese o mo se no nti o mo de sika kwada da kuafo ni bi na bi kuafo ni bi nso abaya victims no mo de fertilizer na mo spray cocoa ne so cocoa board and a coda high tech and a cocoa board spray na fertilizer na cocoa board na ba be spray ne ekodi akuafo and fertilizer na cocoa board spray fertilizer na cocoa abo de na ye tu cocoa na se bi okay into cooperative no de ma farmers ne say omo fe hu cocoa na se wo bra ye extension agent no e monitor wo okay e ka say na brebi do ya ba be bo spray no ansa na brebi abebo spray e nhihye ye twitwa cocoa mu ye punu ne hu bibia na egu fertilizer na fe ye de akate aduru aba na de anonum aduru abra na asan de akate aduru aba nti ya calendar eda ho sa manfo ekuafo ade na maka kire omo eno de menshina ntie san komo no bi da ba de enimu ne se ya chi fertilizer ne bi da ye busa enipa no oka no kure se okoto free ekuafo ne bi ho so nti ya de a ekoso ena cocoa board fertilizer no ya tro ho not for sale nti de ma wo kuani na enu nkwa sa wo ye den oton okay but mo nse Ghana enipa dwene mu wontimi hunu de wo nipa dwene mu ne wontimi enkyere de nipa be yenti wo hono ma na wotete se enipa bi afa kwati kwan so anya fertilizer ne bi okay na so fertilizer na nkasa de yemfa ngusto ayeton ekwakua for no direct so prince cocoa farm bia wo number of fertilizer ebeboa ma cocoa natimi enyine ye se me ye kue na se me wo 3 hectares na se fertilizers be se 5 bags e na be somia e na cocoa board ya brem e be ma na cocoa board de brem na me koton emutu a it means say production na me hwehwe de afiri me cocoa na maduan 1 mensanka sanity so it could also be say fertilizer na manfo e apply na dudu ni munti no e na ma ye cocoa production e wo form ye betimi akasa because research say udigu a unya enso no emo ho cocoa kue ni bia nso nim say cocoa board fertilizer yenton why na wo cocoa board da wo di animu masa na mabone we koso obi ni wo cocoa board da wo di animu de me enche na me chere say o sign on crop voting me so mochi but obi ni wo wo di animu are you vouching for them? I can vouch for them. Oh yeah, sure. Yes. Etini ye chi cocoa board ni bia ye nyina so mfampamo ye chi cocoa board ni bia ye nya hwehwemu nkosi ase yenye hwemu kosi ase every say cocoa fertilizer no ene mere atwam kakra no fertilizer ye de kosekua ni nsem bag aye tno not for city obede kotomo obi eno na honum ka sentin yenye hwehwemu nkosi ase so me ye de no motimi aton esumasi dwadi nti abeye de nsem no mie ne behum pefe na ne ntia na meka de kan say yenya evidence a ebi police fo ache no okay omo che fertilizer na hwehwemu no nipa ni dwane ba che kwache no eno no che se wokofa firi baabi hwehwemu ni gusu koso asema make say e wo police station okay nti e be wiemu nya na e be hu ba bi firi omo ton away omo ton away e communities ni mo omo mato afro omo ton away ka na omo che won kokko okay akwane che se na okokuma ase ana se kumasi fo enyom fertilizer o de ko edo enu na ho na ye asem no ye se hwehwemu koso
if say Kumasi or community be wade ko yeah aha enu nti na wo say hwehwemu no ye secrets ne ya gusu a ya somo so omo hwehwemu if you say fertilizer wo say ye digu ewo baby okay and ye de ko baby mamsa lawe me person me de kakra kan wansa question now we say no I think 2 weeks ago ye nkrofo bi wo adenta dodo wa kwan so okay Medina Adenta Adenta dodo an crying 15,000 bags of fertilizer of cocoa board fertilizers negu warehouse ne kaka be say na de omo ye ni say omo hwe fertilizer no egu sack from okay nteja cocoa board sack na action for sale not for sale no ekodu ho a no mo yi efi cocoa board sack no mo hwe a whole warehouse a big help me 15,000 bags cocoa board fertilizer omo repackage na oni be amode ko Burkina Faso make it about almost 10 or 15 trucks were ready omabetu no mutu mimia baby he 15 trucks be na wo kan sa a flatbed truck be a 4,000 bags of cocoa yes and yellow di maku 15 yes omode ko Côte d'Ivoire sorry Burkina Faso nti se na obisa say cocoa board for ye di komama ye si ebi no mutimi di ekoto western region no mo di aba ebi no mutimi koto Ashanti no mo di aba because I don't know lawe asem no saba na saba be say are we treating our farmers cocoa farmers well? What else can we do? Say fertilizer is all ton 550 Ghana cedis. I demand less than 100 Ghana. What else can we do? What else can we do? Cocoa if we say maybe say we've done some before. But can you go back? But I as an individual will not go for it because one say obicha wa dey free you don't value it. Okay. I tell you we one auto you. Yeah. Me top be chewa. Who dey na auto you value it more than the one that has been given to you for free. And another thing. Say yesi ma otwani bia sa fertilizer na. As say you check crowd. Okay. Because farmers in also. Yeah. Do baby ebi nyabi. Okay. Apart from that, rehabilitation now will be say 1,000 Ghana na edima on eso adodo. Yeah. Minia. Ukoko efu. Wo do a. Koko na say efiso. Ebe wo be ko no. Last year call seshi ho baby. Okay. Na farm bia na farm na 65 bags. Okay. Of cocoa because of CSSB into 3 bags that year. In terms of say year ni yankwa nkotwa akadebe ebedu na next year no there's nothing on the farm. Ye be twamo na asama 1,000 Ghana per hectare. Na obi say so. Okan body ho asem. Yeah. Menkini any other farm producer obenye film. Inti for me I think cocoa board is doing enough for the farmer. Aban so we from cocoa kuafo e toso. In fact, so to say, Ebini said the worker said $1.3 billion syndicated loan by Abe stabilize. Stabilize the economy and the CDA. It helps you and I. It helps Aban mote me a planning. Yeah, but a boy many won't so. A boy Abani so do some year acquire may gata Macy school may way. It's me bemuntente man. Niamani be my one for the ball. A boy optimum for boy Aban. Exactly. Ain't me, I'm tell you what to any farmer now or what woman. Say a year. Eyi man nyina enti man ka say bia ekwama aban ne ya if it goes well it goes well. Motivate cocoa farmers so beton fertilizer mo de amom on say de bia say ye ka say sakawa no say bia you say quick money e bia okokun obi some of these things I consider them as sakawa quick money en say udi fertilizer no be kwa kogu efu no so na efu no asodoso no wate enya so sika no umpeni sa upese uton na say 100 Ghana or say 200 Ghana na di ni preku just today no dey meanwhile no odi go for less than cocoa no so a ebe sodoso ama wate uti a obenye sika e dey chair man school fees what the make na say intino it is a very difficult thing. Come na mo fa so mo delay we sa adiwe. Oh, ye ni security agencies, you know. Okay. Within and around the borders. Okay. Akasa. Say, the fertilizer echo baby, you should have the right documentation. Okay. And say, you say, the fertilizer echo baby, na say, uni papers are, say, ade win efi ha, echo ha, say, you never say once.
Okay. And if that's how we manage to arrest a lot of these people. Oh, okay. Because a way bill. Yeah. The products no cause we defeat them. Call ebia that this waba and I say enchi and I say ebia Kumasi. Okay. And so yechiwa but I want to believe and we have also been encouraging the farmers. Yeah. But sometimes a binimo ebe year yeah. Say me who say BBC and BBC. But I want to believe say obi obefa long vehicle the flatbed allow the fertilizer at the emma. And so they free one region to the other no. Certainly say any obi a offer consequence every year or say cocoa board now small any pakro. Yes. Because the fertilizer no eco regional distances within the others no emu wasa. Yes. It obi a cocoa board as man no. Okay. Almost the documentation be come. Okay. Into on call you don't need documentation. Okay. The web be on it. Yes. Okay. Yes. Bibia bibia say me di fi ha say e de ko ha. No do so a officer obeji product no. As I said, or signing. Everybody na mu is man for smuggle fertilizer free MM. In terms of smuggling, they say idea apart from fertilizer, cuckoo smuggling, all other things. Every now and then we get people. So man for that so smuggle cocoa beans the free Ghana. Well, for now, because the price, if compare your price in the Ivory Coast, okay. Okay. And that's why I was telling you, said the 650 now, yeah, pharmacy. In your big and you. But if you look at the world market trend, it's okay. Because ye no, you share the evidence to be as a cuckoo, echo Ivory Coast. Okay. I don't know, but I'm not very sure. But your main competitor, Cote d'Ivoire. Oh, yes. Cote d'Ivoire, they are the leading producers. And in terms of quantity. Okay. But when a ban of quality, okay. Ghana then first. It's here then because of fertilizer now, the good year and some more no, and they make quality no wash and answer there other inputs be ma your quality water. Okay. Okay. So you can't cocoa ni quality na. You kwanya ya faso e handle cocoa no. Okay. If free ne tie, ne bo, ne buru, ne hata. Okay. Eno, sa ne me no na Cote d'Ivoire. Intimenye ye nim ye chen Cote d'Ivoire bebre Cote d'Ivoire 40 kokwa otwagu foma na wasesa kogu apaso ba Ghana ni ebo kokwa oto ne bo ase bo kokko no na wabese wayi ni kokko ni fruma nyina eden afrim na wakotwa bode ahaban e de aburu edu 48 hours awakotane no na wasan 10 48 hours na de begu apaso o twi hu nyina na oyiyim sa nema process no and this quality no at the brain. The di hope you asase any cocoa na ye dua no and also quality near den e was soro. Okay. Nana me pesa me kan asebibu say e kwan be na e fa so abo fertilizer no smuggling home. Sure. So what here cocoa body program be friend CMS. Cocoa management system. Ye register akuafo e wo Ghana nyina. Ye nya register mu wie ye hu focus ye hu bibia fertilizer no ye de be bro direct. Muni sa data no. Ye guso aye ya ye bebre wie. Ye wo na ye gusu the current administration that this data ne ba say so now over the years you need data of cocoa farmers their land size over the years yeah na ye no in silos it be a obeko region say na mo de ni we de ni but say a national database okay say utin cran na say ko computer na chi a the whole Ghana. Okay. The number of cocoa farmers. Okay. I Ghana. Okay. Uzumu now Eastern region. The whole of the Eastern region. Okay. How many cocoa farmers and what are their farm sizes? Okay. From Eastern region, no Uzumaba Suhum. Okay. Suhum district. Okay. How many cocoa farmers? Okay. In Waha. Into a national database a beboa ama cocoa industry no. So one way or the other, they bet me like a networking. Yes. More networking all the 16 all the cocoa growing regions. Yes. So be able to monitor obia de free and crime. Yes. Na be born ekosua motimi ehun. Woni ma de ba kwa won. Ka kire. Ti say you can say uti cocoa ni yi pa. E say otimi nya 16 bags per acre. Yeah. Obi ho a oni cocoa farm. Nso da bia otimi ton cocoa be 2 tons. Nya cocoa ni finfa. Apaso krono kitingiti. Wo ata cocoa abekọ no bia akowia. Obekọ no bia akowia. Say ye meja wefu ni ehun say wefu ni 1 acre. Okay. Now say ukoton cocoa. Now to cocoa no 3 tons ah. Okay. Ebe show. Okay. Because unya cocoa no way. Inti CMS na oka no. Ebe monitor. Ama sa na ma no etwa. Okay. Na ye susu efu ehun say wefu size ni. Okay. Inti say do fertilizer na
Yem raw fertilizer be bruso. Yem raw fertilizer e be short untimi fa ngusu. So one ton bia. So wo kwe ni one ko ton bia. Yes. Na ye guso ye ho kire say na me kan ne se na be a ne ton no any chrono no e be kofo. Okay. Inti those are some of the things that have been put in place to ensure say. Mate be da se pe be la we ma me fa microphone afa me ni koko ekuafo no enso eni nkomo. Na memisa yakuafo no enso ese omuso how ben na omuso ewonti enche koko akuafo no baba mfama prince na etem ni koko akuafo no so ebedi nkomo na yakuafo na ba kire yen omuso how special mo eastern region yaka galamsey de yaka entumu aya eba ya beshi koko bebrase ewo afi emu na fe yaka krono dia akoso ewo fertilizer ewie mo ne sound Emma Coco Yano Encoso. Says a woody sad network to engineer. Fertilizer, yes. No, more yen a day, Coco Bon. Senia, Minel already can't kind of a security issue. Coco Bon is your Department of Special Service. Okay. No here, security issues. Okay. Any all the other security agencies. No. So, over here, Fertilizer, you can't want to say a chair, no, immigration for. And a chair. Oh, okay. It's, you know, they say no. There is understanding between all the security agencies concerning the fertilizer because on the any panel you so yes. Omunim se fertilizer and actually not for sale. And it's a drainage and you sack from. Into sacks no mudi gumuno and as one when you are now what they are. Okay. As I said, the that was a be a tremor was sacks monum. You ever had your henny. If he says when you feel good, not a fertilizer. Over 1,000 bags fertilizer over check it. One tiano. Okay, now you just me the idea one then you look at the grains that will come. What about what heifer? Oh, cano tapolino. Tapolino. Yes. Nadia. Okay, to advance will be a tapolin swatch. Now they are fertilizer back. Over fertilizer back on 1,000 we do sampling. Okay. On the no low. To be says 70 pabone for your person di bone. So when timpo pass me wi ade we dey free Ghana ko Burkina Faso e dey akọ Nigeria e dey akọ Togo e dey akọ Ivory Coast and that's 5 no obetimi a hye in such a way so obesearch best 300 bo na effect sawdust me ntwa wa no ebetimi asi okay si ebetimi asi by assembly say bia no mo ye mo be 10% ye de ba 0.5 e be boye okay boni de untimi ntu boni ase ba obetimi ayire ho say boni dodo no ye dey e be kofom okay enu nti security for no ani abere okay say on be yire ho say on be boa e ma say nyama we nyina no ye tu ase okay and Cocoa Board special service division so ani abere nti once security for no nyina kan bom so on be boa ma ye tu sa ase ade na ase no ye nim say ase betu asebeto bi say ye hia fertilizer ni nyina e wo Ghana na ma ye koko no so na ye den akoso ye hwe internal mechanism e dey gu akwa mu ne ye ahwe say betimi abo atu ase no say na ye ne ye neighboring countries no so e kasa to make sure say at least so betimi support in one way or the other in terms of fertilizer arrangement ne dey media minimu ni say omo ma twa ho say nyomu ye fertilizer omo pe okay enu ntini ye dey ne say ye boda no e na ye be strengthen say ne be ya Omon crosso enko the other side. Ezan says I didn't go draw money mu pe omani age. Okay. But here the end say be dey say is a security for ni nyina no e be yiro mo ho na bibia e wo botom e twam ne de omo be hwe anso no mo twam. Mate opani place men ko tena say one opani la wen tena ma na afi manya koko akuafo ni bi e wa hanom na me no mo eni enkomo na agya akrantimi enkyere yen. Opani bakode e yami Adom ere yami as suma ya na wo baja you oh okay etu okoko be say hectare say no 17 acres 17 acres okay mo be na Cocoa Board e dey bo akonside ben e na aye how e dey ma mo koko akuafo a mo wo suhum to be specific oh me da say and is akwaje a wo dey ama me but what how a ye wo no e koko a enyi a yare wo mu no na Eya, agrek Mpensenpensemu no betwa efi Cocoa Board. Okay. Yo. Wo twa so a wo twa ne kwa. Wo ma ya brode si dua. Esa koko na wo twa ne nti. Okay. Wo sa twa ye ka. Eti ansa na koko no begina no. Brode ne boa yen. Ekuafo no. Ekosi bra koko no begina. Okay. Yo. Eti na nu achi no so.
cocoa board adwumaku kɛse enya yɛn okay wo kran asen pa wo hwɛ mass spray pruni ɛne plantation no a boa papa na omo ye we nyina ma na still mo tom cocoa farms de ma galamsey foi yo ya me de cocoa galamsey ne de me ma kwan sai ba wonua bi mo ye ye area ba bi area me wo de galamsey ni wo ba so cocoa farm a woni mo nua bi mo a tom cocoa farms ma galamsey fo se no ba bi a Sunu district ya de ma haye okay wo me fan western region ade but yen a hide galamsey no emedu haye okay ye ba be new crop season 2022-2023 ano mo hwe no mo se ye beto cocoa ma kwesi say from 652 you say no ekwafo no adwuma no ka wo ho okay eti ka botimi ma yen be bag ba ku bia be 800 day okay that's okay ka ko buy $100 no okay ka be na mo bo wo ho a eti because ne o tie ne cocoa board pen for kan dia omo efa mo kan more than half wofa eti ka be na mo akua mo bo me da cocoa board fa se mo bi za me sa se mi se no cocoa no de cocoa board fa ho ka okay na mom o hawa ye wo mu kese ba ko cocoa ni be fi nwura ni ma ba fie okay yo eti se cocoa board timi ye bibi ife no ho a bi je san ka be bo apa ye no monye ye wo ye nya bibi se abobo ya okay bi a ye de ba twi cocoa na fi nwura ni ma ba fie a boa me area se ma bo sama hat bi a ma bo box a me bu cocoa no me tam bia 3 days bia no madan mo akwan na enye nti cars nti mefa cocoa no fa free efum ho ana ne etene se fi kuro no mu ko efu no mu no okay ene nhye dan ye ka kwan okay you na ye mu bia no ye yi kwan ko ye efu no okay eti se nya bibi ti se abobo ya na se bibia ye de be fa cocoa no abafi a eboa ebaka be boa yen pa mate ma me ne onua ba ko ye on so cocoa kura ni so enkasa akra boko de nyame adom boko ya de nyame aso hwe me camera info ma me na obia enhwe Ghana ba bia wo dem live o Adom TV Badwam esu enie medase munwan mu bi smag boa ma ye smagel fertilizer ya cocoa board ya brem se mo fa mu ankasa mo fudie so ase cocoa from office de na encourage you mo yes ade no no kra ne se dwumedie bia no nipa bonefo kakra so ewo mu but me sure se obi a oye cocoa kueni no afa ntetiye mu ti se ne ye de ye ko ekuafo school eni sikasem na we yes nipa na be den se we de fertilizer no ebe kwa ye bibi foforo if se cocoa no pese so doso wo so anim se ya sat fertilizer no so amaw nti so wo cocoa a menim ne ebe kawa ebe ma we de fertilizer no ebe kwa ye bibi foforo Ghana abane cocoa ekuafo di ne ye onin mu di ne ye no kwan bebre so ne ye di ne ye pa enti bu nyantumu anka mompe nyantumu di ayepe me papa ikasa on di nkanya 800 ayemu bi di anka susu ya 1000 kra di anka yesu ye besom die sikango na wodi wura wo farms no say cocoa board fa woka about 50 to 70% die nko na wo sa di wura cocoa no anka wo say hia 1000 Ghana cedis per bag mini se me ne woka say sisi akra papa afo ama ma boa ma wado wefu kra ho asem ye de adai if say mo hwe ndwumedie sese na obo won a omoye galamse ne okada yi abeya ye no ma ye mebunu na ye de yehu area cocoa mu no utum se adopa no kra no eso ate nti asase ne wo hode but de wanka unya nka obe do no kese no won se ahonde ne ntumi endusa lazim is omo adop omo be do mafuo no charges kosoro no ba ko ekoso enanka yenya san fidie yi bia nka bia ye betumi di sika do edi adodo cocoa na se a ti se we say abefo no ekọ fidie a ye de ye kuayom ye youth a ye bem no ye nya fidie bi a se ye de do cocoa na se na me no nyina nim se fidie no dodo no se ne boadi nti se peje mu sa na ye so ye betumi ato fidie ni bi na ye de adodo ye cocoa na se na ate obredwuma na ye ewo cocoa etu ya na oti bag say sisi ade me ye bebu na meso mewura cocoa mu anfie miensani me cocoa no endu eka enum ye ba sisi akra metumete eka kwa bag miensa okay endu 5 years kra cocoa eka endu
5 acres. Okay. In Fiemens, me and Semu na me kura, but me and Sadia me to me ete. I me share ni mu say e ko nsiani eduna e betumi epeja ni mu. 18 na wo per 1,000 cedis. No correct. What I say. Na afeba me ne Cocoa Board Mpensenpensemu entimi enwie na ye wrap it up. Magdika culture say the people's courage media na na free suhum wo man apuemantemu na ebrantopani lawe wona ye kasama for the Cocoa Board. Cocoa akuafo am no mo ye adwuma say at least anya hwe kura 800 Ghana cedis there. Omo twem say aba betim dia mo mo check sika amunsa aka from syndicated loan $1.3 billion. Sika mo dia wura cocoa production mu for this crop season ya ebe phase out na me wura the next crop season mu a e possible say betimi atum from 650 Ghana cedis to 800 Ghana cedis. Yo me da say say e di kan say your producer price review committee. Okay. Omo na e share the price in eba. Okay. Me am gina when me say me cocoa farmer. Oh, okay. Me 2.5 acre farms e no bi. Yes. It's me crowd e to mu ko 1,500 franc ka me po. Ye too much. Especially me say cocoa farmer ka me nya bi. But nyama egugu akwan mu a e say e di ni na hwe ni na baako. Ansa na my price no. Eno PPRC for no be hwe. Na nyame Adom ochina ye ba cocoa di na ye beti the new price for the season. But say betu mu ye ntimi tumu de. Man pen na be chere. Minim. Obere praise. Cocoa akuafo beti asem do china. Nyame bo ochon beti asem. Especially manfo e wo region. On beti asem de. Empanifo ba no de e beti asem. Say be increase from 650 Ghana cedis. Nyame na be chere ocha ye beti nyina. Over that's it. That's it. The radio question is second say Nkoma Mekabra Razak producer and director World Coffee Ampadu and Ebua ye won so a war studio Priscilla Dache here and so ebunyina eken wo Ebua ma and the people's courage media yi etimi ewie peyo Erika ka chem say people's courage media yi ye de free miamia ahodo eso na ede ebremo sane ebe ya ba bibia wo bia no hawo ne atete ya wo fam no obetimi aka ma Mpensenpensemu aso ate papa baako bi ewo ha ma me papa yi ni nkomo ntwa to kra nsa naja makra mokra papa di microphone ma me akra boko de pacho me ho ye koko kuani a pacho yi o okay etimi pacho ochina so yesi the producer price for there bi o onkasa o omonkasa to ochomo hwe ni musa Mpensenpensemu be kan bibia masoma de na apese Mpensenpensemu ka kire koko akuafo ochina yo na pese o ka kire koko akuafo se obama on ani agenti ye ngadwuna ye no obama na akosoro ya kutua na ekese nso ye ani agi ya adwuma ni ye enko be say ene be de mi oma 1,500 franc am pe abani mo de ni ye ya oni e de ni ye o ha be na koko kuani wo o mini ha obi esan se menya koko Mpensenpensemu e kire mi ti mini ha obi okay enti amanfo ye so mo ton not for say cocoa board fertilizer no uni how to do onka ho da be nka ho uni mo bi oka ho me hu bi e ha adwen ho e ha adwen so mi hu bi o ye misale ye da se akra amen ya fa na wote se ele no edi egwati pamfo ensi ya bi Adom adwada o man yene kwabra sate no be di hia e wo badwam dwumade so medin de akwasi ensia bakra Adom